Lagling Aldo, arapan mengke kang bie Tuluman kat magkanta, pasalamat king mimye Pampanga sa sulat mo Pampanga 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 Palenamit mo king lagu, kailangan dumayo King patagman o bundok, dumurot ka buntok Isambat ng pagmaratul, matmong balen ng apo Parang leting parobang, bundok ning alaya Mekeni tukika, malaos ka Pampanga Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut Etuke, ate, mamasyal ka Pampanga Manyaman nga ning pamangan, ning lutong Kapampangan Sisig, bintang at puro, tagilo, kamaru Nagasan mo lang kilo, pagal asado Pansit, luglog, talangga, pinihite sa uban Mekeni tukika, malaos ka Pampanga Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot Etuke, ate, mamasyal ka Pampanga Tumbisa kang biyaden, apatungkol ding balen Biyaya liwong piyesta, kulturang pakaman Tuligan parul, akong iru Tugatubon, inuyo Sisig, santo, kuraldal Sinupal Festival Mekeni tukika, malaos ka Pampanga Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut Etuke, ate, malaos ka, mamasyal ka Pampanga Mekeni, Maracagazali Dinukit ng muebles, pastillas at turones Yemas at rival, marakal pang marakal Balas, kaserola, ema at gitara Ebon, chicharun, tamaris, pulburun Parupa, subwali, Tagagazali Pindala na ning bukas, ting balen na umiras Masablal at masiglang git, malalang pangyayaman Parapanderin nato, o balen tumino Itangan tumiman, ave, Kapampangan Mekeni tukika, malaos ka Pampanga Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga Ate, tuki-tuki, tuki-tuki, etuke, ate, mamasyal ka Pampanga Mekeni tukika, malaos ka Pampanga Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga Ate, turut-turut, etuke, ate, mamasyal ka Pampanga Pampanga Pangas Lagling Aldo, arapan mengke kang bie Tuluman kat magkanta, pasalamat king mimye
Okay, maya pa oras po karang sablang makirandam kay programang Pagmaragul ko. Kapampangan ko, alas 12 na naman po, keti katamo, keti Pilipinas, keti Pampanga. Balen, Pagmaragul ko, Kapampangan ko. At Aldo na naman pong Sabado, yung mamiyasaya, tula kay kayo. Ngayon oras sa ini. At kambe na po, ning kakong kayabe. Ha? Milagro, makakay ka ngayon eh? Maka t-shirt ka? Kasi, rin ka ba't? Mumuran pa kilwan? Alinam, silag na yung aldo. Oo, kasi nandinabak ka mumuran, Wow. Basa-basa. Masa-masa. Kasi, balo mo tatangar na, listong mumuran. Matalusad la rin dalan. Okay, English. Kaya English, slippery when wet. Kaya mga niyan. Kaya Tagalog. Sa magiging Tagalog. Sige, higa na. Slippery when wet. Baldugang kaya Tagalog. Sige. Madulas pagbasa. Okay. Okay, bayo yan na kakamben na bakantay lang bilagpasan rin eh. Maya po oras kang Mildred de la Fenia, kang Julie Roque Quiroz, Cecil Castro Lopez, Alan Carlos, Ariel Arante at hi po mga idol, kumusta po? Pabati po king asawa ko, birthday na po bukas. Dakal pong salamat and God bless po kayo. Happy birthday po kang Mr. Quiroz yan. Dakal po sanang birthday at blessing ing datang king pamilyayo. Okay, kang Rara, may gluto yang mag-bake yung igay, Rara. Dati mana naman yan, ngayon mag-bake na, kakamben. Bapo tagal lang na. Kaya mabayaring gamat na kanyan. Tabalo. Mana naman niya kitang gulot ngayon panag-aralan na yung baking. Baking? Higit kita linuto ng kay double beat, ang linuto ng chupon cake. At kulay ang matuling. Kakulay ka? Kakulay na yung t-shirt. Wala yung chupon cake, mga kayita na ito. Ang kulay na nita, cream, creamy. Cream na. Bala mo gatas. What make black yung anitang kay? Ang chupon cake? Okay, may oras, Rara. Okay, kang Ana Marie Santos Galulo, Jopay Dison Lugay. Yan, ika. Sige. Ayan, tagal tanong ka niyan. Tagal tanong ka niyan. Ito na magkasakit. Julie Roque Quiroz. Ikay na mo, Cheryl Garcia. Cheryl Garcia Lopez II. Sige. White t-shirt is very happy. Very happy. Very happy? Very happy? Very happy. Basa niya pa si Bayo. White t-shirt is very happy. Okay. Double B. Mas masanting yung black. Alam mo yung black. Ot mo misulod ka black ngayon Masanting. Black. Masanting niya, black. Pagmaragul ko, pagmaragul ko, Kapampangan ko. Diba? Bukas naman tangkad ako. Tabalo kayo, kasabi ko kayo kasulod me. Black is beautiful. Pepa kain na yata, Pepa Quadro na Sabi ko kaya kasunod Papa Quadro. Uta dela kaya kitang babola mesa kembali. Uta kalingwang kaya dela pasmay kaya kotse. Yak pinos kaya din hanggang yan The like de Uwapin tabalo kaya kanya pagawala reta. Sedula para isulod kabit king kabinet. Kitang minuna balo mo itong makamatuling ka. Makipaglami ka ka. Black is beautiful. Correct. Lalo ko naman kaya lalong niyang makatakap ka rin balugbog mo, matuling. Di ba? Pero inisip mo, naman matuling. Alineman, maputiya. Inutak mo, maputiya. Okay, kang Joel David, yan, Manal Vea, kang Ailema Orasal, o Lazaro Amelia, yan. Isto yan siguro. Lazaro Amelia yan siguro niya. Babaliktad, double B. Good morning po. Tsoko po Kenny King UAE, Dubai. Expired na po yung visa ko, Kenny. Makanano ko pong makauli. Asopan nyo ko po. Sana kasi rin pong agents na megdala ka ko, Kenny. Alalang pakialam. Sige po. Gawa kayo pong paralan kay noted ya po ini. Kang Gary. Pakikuha mo yung number niya, yung complete details. Okay. Kang Lazaro Melenia ko bimitang kompletong detalye tungkol king kang sitwasyon king telephone number mo i-coordinate me akarening organization especially kang Tucci Ople na yung kaya katang kayabe Gary atin niya pong kaya contact kang Ople at ikay po personal ilapit niya po king Owa o king overseas kareni pong
OWA at karing agencies na ning gobyerno. Sige. Kaya ni siguro, Okay. Arosal ya pilido ni tatay. Yeah. O either Arosal, Arosal. Amelia, di ba? Amelia. Lazaro o Arosal Amelia. Yan. Amelia. Since visa nakamuli at expired yung visa mo, sige, gawa tamong paralan o either ilapit tayo rin kang siguro kang Ambassador Elmer Cato, di ba? King DFA na pwedeng makasahop mo naman king status mo. Sige. Paring Elmer na. Okay. Kakaman. Yako naman. Ika naman. Mitutulid kang Cheryl Garcia Lopez. Balo mo naman po ating papasahop. Kailangan mag-stop tapa. Siyempre. Okay. Siyempre, Okay, sige. So, panda ka. Kami ka na ka. Walong aldo na mo. Pasko na? Pasko Ing daratang. Pasko na? 58th birthday ng tatay ko. Si Edwin Morales Lopez, taga Fortuna, Florida Blanca, Pampanga. Po, Double B at DJ Arnel. Ay, happy birthday, advance. Okay. Cecil Castro Lopez. Black is beautiful, favorite color, kepo in color. Ang ating ng kasanggan. Siyempre, black is beautiful. Ako naman si Cheryl. Alwa mo yung susunod is not beautiful. Ayan. Pinaka naman burisab dyan. Kanya, pelalo salamin, embaras mo, matuling. It's not beautiful. Black is beautiful, but yung susunod beautiful. Intindihan ko na. Sabihan ko mo beautiful. Di ba? Rodel Amito de la Peña. Okay. Maya po, hugtoke kayo. Watching from Archurade, Alaska. Anchorage. Anchorage. That's my your pronunciation. That's my pronunciation. Is good. Archurage. Okay, you're very slang. Okay? Archurage. Let it be. Alaska. Speaking of double B, let it be. Okay. Hindi na namang arosal. Okay. Nano na lagyo, yung primero na lagyo. Opo. Amelia Lazaro. Bala ko na itong Lazaro yan pala eh. Amelia Lazaro. Lazaro po. Okay. I-coordinate me ketang gari. Ano ko niya po pwedeng i-send ang information ng Amelia so that Amelia Lazaro para. Kawawa naman. Inbox na lang. Okay, Amelia, i-kaimate ang buong information ka rin so that di nang tayong action. Di nang tayong pansin. Balo yun naman po, rin kaya katamong kabalin nung nano po yung asawp na ng programang iti at king dakal mo naman pong kilala kiti. Pauli na po ng Obrami as a journalist na makasawp ka po kaya tangagyume. Kami gagana ka. Gawan mi tangagyume para makauli ka. Tagau ka rin ka Kenny, Pilipinas sa Amelia. I-text mo niya mo. Bali pong paswap da ka kan double B, makauli ka mo. Makauli ka mo. Yago nang muntakin, baling ikulong da ko. Miligtas ka mo. Miuli ka sa akin Pota nga tinay double B ka rin, etane paul yan. Manyaman yung biyena ka rin. Ita nga po ko, miras siya ken, parumingguya mo, minuli ay, sa Dubai, di ba? Okay, sige, Amelia, kami gagana ka. From time to time, bukas mo, ano nga ating pali? Monday na, ano ating pagkakataon, subukan mi hausan ing tanggapan ng Tuts Ople, Susan Tuts Ople, kareng Mamie Saup, karetang kalupa mong status na. Malungkot ang po ating problema ngayon, kailangan saya ka double B. Siyempre. Lukas mo na yung malan mo. Bakit? Mag-tentomer ka. Kalulungkot ka. Amelia, kalulungkot. So, banda ka. Mamasa ka. Pata na naman. Ana Marie Santos Galolo. Sana ka naman mga sermon na. Ana Marie Santos Galolo. Pabati po kang JL Lagason and Princess Sikat. Birthday da po ngeni. Happy birthday. Masayang kebaitan. Masayang kebaitan, di ba? Istong ningilisag kaya kapampanganan me. Okay, sige. Salome Jamieson. Hello po kang tatang Double B. At po kang Mr. Arnel. Masaya ko na naman kanini Alben da kayo po. Masaya kami rin po. Kami rin. Potang apapasaya da kayo. Yan po nga ala kayo, ala kami Kenny. Nya ini po, ing programang iti, mo po entertainment, mo po kantang kapampangan. Karata pong kalupa na nitang message nandin. Kita pong agyuming makasahop, sumahop kami. Kitang agyu na po ning kekeng
connection agyo na po ning kekeng sarili nung mga nanda ko po asop asopan antimo ita pong message nandin asahan nyo po gawa keng paralan para adin na niya pong pansin itang problema na. Okay, sige. Jobay, Dison Lugay. Sige. Maya pa og tupo kay kayungan. Mga idols. Amelia Lazaro ay dakal. Salamat po. Pasalamat na. Sige, Amelia. Kami gagana ka. Yung problema mo, expired dyan yung visa mo, di ba? Passport o visa? Anong visa? Passport ata, passport. Ilawan tayo baga. I-repair tayo kayo na. Balikan tayo rin po tayo yan. Wow. Di nang tayong mayap. I-explain meng visa yung expired na. Nung visa yung expired na. Sagli, coordinate de po yan visa. king consul na ning may sabing bansa nung Ukraine, baka nita makauli Pilipinas and naman expired din kayang passport. Alam problema. Diba? It's a coordination king consulate office king United Arab Emirates. Sige. Correct. Gawa kayo pong paralan so that medinan pong pansin yun. Bali pong Pumuntahin ko lang kasi ng Pops. subukan tayo pong ausan Kukontak na yung kay director. Okay. Amelia Lorenzo. Amelia Lorenzo. Sige. Baka nito. Balo mo, Amelia. Ano ba yung isa kanina? Nung aparte yan po ito. Iba pa yan. Lalaki yan. Ito lalaki. Lalaki yan. ito babae. Yun ang problema nung isa pare, yung sa recruiter niya, di ba? Hindi siya makaalis dahil hindi pa siya nakapagbayad. Nandun pa rin dun sa bansa. The same case, different cases. Amelia Lorenzo, nung malyari mong padala ko, yung visa ko ang gaya pang September 2020. Ale, swap na ka. Okay mo rin sabihin Swap na ka. Pamalit mo ko. Pag sabihan kitang kayang employer ka rin. Ay, ini po, di na niya pong visa ini ako. Ini po visa ako kay kayo na ako. Paulian niya po yung Meli, double B, only ako. Iratang kapon, maragula pa akibatan. Okay. Swap da ko. Okay, mamasa ka tapat. Lodi De Leon, Julieta Sumintak, Naku, hello idol, pag-greeting ka kong kabaryo, masayang kapiestan king Barangay Anunas. Happy Fiesta, king Barangay Anunas. Morning po, may menibat kang Early Cortes. Okay, God bless. Ang poging porak, tatanganal, fiesta ngayon. Mika data niya tay paring kagawad Joel Gomez na ning madapdap. Pare Joel. Pananayan da ka, bayo Pasko na. Mamiyata mong saya. Ikit mo na itang abyas ken double ba? Okay na. Gulang pa yan. 5 ng sako yan. 5 sako po. Paratang 10 sako. Kanyan? Igid na rin kay katamon donors? Alida, pakit na pinandit king TV. Baka nita, akit na, itong makanano pinggawan tamo. Kalupa na po ng naning asaw mi po kayo dyan atiko ka rin gawan mi po yung agyumi at nung atin naman pong problema rin pamilyayo kenin na agyo na naman po ning kekeng sarili basta't po kitang gusto sabihan nyo mo po gawa kami rin pong action baka taasopan na kayo public service above Nano ito? Public service above. Kitang babo? Above self. Okay, Rodo David Malyara, dakala salamat. Maya Paugto, Carnel, Double B. Greet ko po sana ding makirandam, idarang Mel Alonso, ang po impare ko, imare ko. Bala mabubungad ko Double B. Okay. Ellie Cortez. May ugto na ka? Na? May ugto na ka? May anak tinape. Okay? Suyo mo nga kung kapampangan sila kasi ang provincial government, sa Joel, Okay. si Governor, Okay. meron din silang OFW assistant. Okay, sige. Gusto natin malaman kung Kapampangan. Okay. Tatawagan mo si Kang Amelia Lorenzo. Okay, Amelia Lorenzo, tagano ka rin ka, keti ka Pampanga. Nung keti ka Pampanga, mas masanting, mas maligwa. Ing pamanyaw, i-direct na ka mo naman karetang agencies keti Pampanga, kalupa na king provincial capital. Kang nanay, governor. Pero dyan kakapampangan, nung talagang Kailangan ng saup mo, not necessaryong kapampangan ka, sopan na ka rin. Humingi kami po, malwat mi na pong obra yan, king malwat na panahon, ing sasaw. Totoo ita. Di ba? Baling ita mong Itang sasaw. kasabihan, mas manyaman ing sasaw kesa ikang susopan da. sasapan. Nyadakal pong salamat kareta sasaw. Yang
Kalupa niya ng English yan, Tatang Yang Arnel. i-double B po ay nesusopan. Balo mo, Tatang Arnel. Nano? Itang English. Nanya kay English na. Anti mo itang pamamaya sa upaman mo. It's better to give Dan? than to receive. Oh, sige. Ika kita kang kain na. Give na. Oh. Yaku kita ko receive na. Antayo? Bala ko, it's better to give. Magpasko. O, dyan mo na ako mong pera kan. Ating buri may 20 pesos. Kaya sige, it's better. Okay. At karang tayo sa Maricris Canlas de Guzman. Okay, kung taga-abakan, okay ba? Sige po, labas mo sa natin kaya taga-Angel City, coordinate tayo. Ya kami gagana. Kabalin tayo. Angel City. King paruming ko ngayon, ating malyari. Ating malyari. Kami gagana ka. Amelia Lorenzo, ukaling ka kaya ni King Angel City. Itang talagang barangay mo, Amelia Lorenzo. Okay, yung gulot abakan, gulot sabihin, gulot na ng abakan, apin ng barangay Malabanyas. Malabanyas, sa kahit ang barangay Captain, Jumong. Yung kapitang ka rin? Jumong ko ako. Oo, yung kapitang ka rin? Kilala mo? Sabi rin. Okay, balo. Okay, sige. Malaos na po, parang kantang kapamamangan. Hindi ka ba mo? Nasa po, kami na may lagbasan mo rin. Sige. Okay, mga lodi, pwede ko po mag-request ng Sintang Beria. Patagal mo kung aso. Sige. May paugtong kay Double with Tatang Arnel. May paaba kining Doha, Qatar. Yan. Kang, okay, at kang, okay, karada. Lodi Leon. At kang John Carial Tionson David, may paugto pabati kayo po sana ang asawa ko, ang po yung anak ko, kabalan Chan Bacolor, ang asawa ko po ay Karen David, ang po ay JC David, from George David of Riyadh. Okay, Richard Gopez. Opo, saludo kami po king saupyo ka rin taong mailangan ng pong karapatan na rin magobra. Opo, na basta't agyumi po, sumaup kami. Gawan mi po ing agyumi para po kay kayo. Okay, at uliata sumindak na ako, Junis Roque Babian. Okay, Jason De Jesus, may pagtong kayo, idol, manalde ko po king KSA Medina, pakibati ko rin pamilya ko, pusman tayo po yung programa daling boss tamo, share tayo, God bless, nakalang po salamat, king pamag-share yung king programang iti, at pasalamat ko po at ang mag-share, akit ko po king kaming nung pilaran na po, kakarkal ring mag-share, king programang iti, okay. Kang Rodel Evangelista, kumusta po ko ang Arnal at kang Maglalang Alberto. Okay, and Joel David Maepaldo, ning Sabado po kayo, kaluguran kong Double B at Arnal. Lagi ko pong manalbet, sumaybayan king kayo masanting ang malino ang programa. Taga kabalenan kung medyo ko po at ngeni at chuko po. Kasulukuyan kay king Riyadh, Saudi Arabia. Maya pa ugto karing kabalan na king Mexico. Kang menibat kang Joel David. Okay. William Arceo, Ana Mary Santos. Okay, yan. Matugtog ka na? Patigtig ka na? Iyan na Maria Santos Kalulo, Tatang Arnel. Yeah. Kukutan na nung nanguya lagyo itang expired abisa. Okay. Kaya po, Amelia Lorenzo, taga Angeles City, Pampanga po. Kaya abakan. Okay? Sabi abakan. Meron tanong. Okay. Sige. Taga-Angeles, yap. Direct, kiti Pampay, kiti Kingay. Alay king office na ng Joel. Kiti. Sige. Sige. Mamasa pa kayo message. Cheryl Garcia Office ni Shegen. Mitutulid kang Cheryl? Beautiful in white. Double B. Joel, binasa mo na Sige. Rodel Evangelista Kapol. Yan, binasa. Binasa mo na Member kang Richard Gopez, kapabalwan po, tintapong medical mission king November 28, Apalit Northville, 8 a.m. o alas 8 na ning abak hanggang alas 12 na ning ugto. First project na po ning LGBT ning Apalit yan. Mabuhay kayo. Kareng LGBT. Okay? At dakalan pong salamat kay kayo king gagawan yung medical mission kalupan niti.
request na mo kareng kantang Kapampangan kaya Bapoy Double B at Arnel Panganiban. Balikan na po rin kantang Kapampangan. Nung abet ang muking kantang Kapampangan, hanggang problema sa huli mong kalingwan at mabiyasa ka, ingamanong sisuan. Kantang Kapampangan, apak maraguntan, hanggang lukaring ka, mabilog ka Pampanga, tangkiligan tana, sariling kultura, Pampanga, tangkiligan tana, sariling kultura, Pampanga, tangkiligan tana, sariling kultura. Amaranan aniyang akit daka, mamit-bit ng payong papuntang eskwela, layon kong linapit may kipayong keka, amo pang sinabi kota mabasa ka. Habang lalakad ka, miyagnan katatakbang, pagumasdan mo ko, at may lina kuman, nung balo mo sana, kana kong isipan, burigo panita, uran natuknang, ketang butik, masanting latapas, panamu palelang, umemamutikas, lumagswegos ka sa kareng kulerosas, panamu birhen kang kingban wameniban, aniyang misa na bengi, pwede na pandaka, ika ang toya ko, miyabe katangadwa, inmasalang bulan, aslagana kata, lalam naning bala, yang selilungan ta. Amaranan aniyang akit daka, mamit-bit ang payong papunta eskwela, layon kong linapit may kipayong keka, amo pang sinabi bota mapasaka. Habang lalakad ka, miyagnan katatakbang, bago masdan mo ko, at may lina kumahan, nung balo mo sana, kana kong isipan, buri ko kanita, uran natuknang, deyang ketang butit, masanting latabas, bala mo balelang, umemamutikas, nung magswegos ka sa kareng kulerosas, bala mo birhen kang kingba
man wameniwan Aniyang misa na bengi Pwede na pandagam Ika ang poyago Miyabe katang adwa Ting masalang bulan Aslagana kata Lalang nanimbalan Yang selilungan ta Lalang nanimbalan Yang selilungan ta Dalunggam ning begi ani ang akit daka Papataking uran kuling maglulam na Detang hanggang batuin kaka sa likod la Insalaning tilda yang meging sulutan Ati namang dutong Okay, at pututan tayo po sagling kay katamong kantang Kapampangan. At dinantaya mo pong dita kapansin itang nilapit na pong problema kay katamo na Kabalen at Chuking United Arab Emirate Amelia Lazaro. Chupuking linya, Ibais Mayor Brian Nepomuceno. Kini puking syudad na ning Angeles para pakibalwan po yung makanano yung pwedeng asaup na po king kakatang Kabalen keti Angeles City na chupo ka rin. Vice, maya pa oras po kay kayo. Vice Mayor? Maya pa oras, Kuya Gary. Kumusta ako po? Vice Arnal Panganiban and Gary and Double B at makalive tangen atin Kabalen keni kay katamo ketiking barangay Malabanyas na Chuking United Arab Emirates na manyad saup na may pasuya kano ing kayang bisa na nung makanano ing pwede ta kanong asaup kaya kaya minaus kay puke kayo baka nita asopan tayo ing lagyo na Vice Mayor Nepomuceno apin po'y Amelia Lorenzo at Chuking Dubai. Vice, nano po yung pekamasantinggawan baka nita adinan tayo pong assistance at makauli po kete? Yeah. Ako nga may pagat pa na po What yung sabihin siguro na may gaya din na nanyo po ito visa. Vice? Work visa. Vice? Hello? Colonel. Okay. Naitang ko mo, Vice? Itang kaya tourist visa or work visa? Vice Manalbay ang kining kay katang programa siguro ilawan ke at kutang ke nung working visa itang kaya o tourist visa ya makanyan man if ever working ya kay bat may pasuya nano ing pek masanting gawan baka nita adinan tayong assistance at makauli ya kay ti Angeles. Well, actually, yung kay Colonel, hanggang namin yung pa itang visa, whether tourist or working visa, yung ka na akong ng Amelia, ay magpuntaya po katang kinatamong Philippine Consulate Office po and kay United Arab Emirates. Atin na pong division ka rin na mag-assist kaya para lingunan itang kayang visa. Depende kung ano po yung buri ng gawa ng Singamelia kung visa na bang muli sa Pilipinas o kung mag-extend Ini, ipanin taon tamo Colonel kung at de kay katamo text siya ka na ako yung complete name ng Ma'am Amelia na at ausan kay itang akong kaluguran na magobraken DFA ay masanting ita panabilin na po ka rin kay katamong consulate office keng UAE at Singabelia at i-assistant at camera siya po ka rin ay masanting itang simbit lamo Vice at makirandam yung ining oras sa IT Amelia meg message siya kay kami utapin sabihan na beg expired yung visa na yung muli at least itang sasabihan mo siguro i-message mo ka rin muntaya kitang amanwan mong consulate office at i-refer tayo kitang kaluguran mo king DFA bakanta adinan deng assistance no makananong ayayos no rin papeles na. Was to Colonel basta siguro Colonel
paki-forward niya ka na ako yung lagyon na complete name ng Ma'am Amelia. Na kay kung habi na kaya sa Ma'am Amelia ang kayang passport number. Sige. Para apan nabilin tayo ka rin kitang consulate office. I see. Okay, Vice, paman pasalamat kay king anti-kanining saup karening kay katangkabalan kay ti Angeles City at maragulya pong bagay ni at asahan tamo po, Vice, from time to time tutukan tayo po ini hanggang makauli po kay kay katamoy Amelia bakanta naman po pigaganakan ring pamilya na kay ti Angeles City lalong-lalo na po kay ni King Balabanyas. Abo. Pa-checking ko ring feedback. Mabalo ko po wera itambing. Okay. Either by siguro mas masanting rening pamilya na rin keti papuntalan mila po king opisina yu po kay ni King City Hall baka nita po nung nanong po itang another detalye ketang tungkol kareng ay mas masanting mo ko anel. Papuntan niyo po kayong kanakong opisina kay City Hall kay Marquis Abak na mga 10 o'clock in the morning, panayang ko po rin ng pamilya. Sige po, Vice, masanting ito at least daramdaman na po ngayon at gawan niyo po ito. Hanggat tayo po makauli kayo ni King Saupyo po, paman, pasalamat na kami. Sana asaw pan tayo. I-double B po, Vice, at inya pong kutang kayo. Vice, maya pa agat pa na pong ka, Vice Mayor. Ay, maya pa agat pa na pong double B. To be Mayor. Vice, oni po Amelia Lorenzo po taga-Abakan Gulot Robinson. Balibago karin niya po makatuknang at inya pong kapatad kano Barberuya ketang gulot na ning ketaking Abakan. Tang kapatad ng Amelia Lorenzo, Vice Mayor. Sige. Basta double B papunta lang niya po ngayong opisina. Assist ko po rin. Okay. Pamilya na po Mama Amelia. Okay, Vice, paman, dakala salamat dyan aldo pong Sabado talagang ikit ko po nung makanano ingke kong bibiyasawp ka rin kay katangkabalan kay ti Angeles City. Alang oras, alang aldo at syuko po bilang pangaduang igpana ng Ciudad Angeles. Vice, dakala salamat, Vice Mayor Brian Nepomuceno. Salamat. Dakal mo naman salamat ka Enel, ka Gary at saka Double B. At sa karing pamilya ng Mama Amelia at sa karing pamilya na sa pando ko po, ako pumigagan na ka. Okay, dakal salamat. Dindang tayo po, Vice Mayor Brian Nepomuceno. Apin po, Attorney Brian Nepomuceno. Yan pong Vice Mayor keti Angeles City. Yan. Amelia, kami gagana ka. At ito po, king kapamilatan na po ng programang iti. Yang no ka rin ko po keti Pampanga. Yang ko po kapampangan. Potang kailangan niya po ing South me. Gawan mi po ing ang gagyo mo. Amelia, kami gagana ka. Makahuli ka. Emia tuknangan ing anti kanining pisabyan king sitwasyon mo ken anggat kamiras keti. Asahan mo yan. Kalupan na nitang metong nandinabak. Same case. Siya yun eh. Ay, siya rin? Siya yun eh. Sabi niya eh. Okay, yan mo rin? Okay, ito. Mas masanting. Malaos na po. Dakal po salamat. Ikaw po, sana, ala kong problema. Pero ano kating ko pong problema? Makasadya kayo pong sumaw kayo. Kaya nga agyumi po. Sopan na kayo. Arnal. Okay, kakaman. Ating kong problema. Nang problema mo? Sabi ko kong Director Gary Bernardo. Padalada ka ka rin. Bakitan may Amelia, makaba. Ang problema ko, maragul. Nano? Matas ko presyong bulsa. Bay, Diyos ko, ay problema yan. Nano? Luban may tangketa. Huwag ka rin. Itang makasaraketa. Ay, kay kakupan man niya sa upe. Sige, pinandit, panyada kang abuloy ka rin nakirandang. Nano na naman abuloy? Ambag. Ambag? Okay, bisa. I-Director Gary Bernardo. Bisa na yan. Sige. Agyo na yan. Okay, pasipayo po. Malaos na po. Kareng kantang Kapampangan. Pamilyang kuripot, ilang number 1, baryo ning Sigupo, ing pekabaso, ing lagyo na baro, ing pangadua, ing lagyo na piso, ing panganero, ing lagyo na Pedro,
itatangda naman, yapin ibenito, imara naman, etene po kano, aniyaring mitagan, puros lang sang gano, nolaman muntang handaan, ero buring karungot man uling puriputla, alalang kaluguran, potang tayi, ilapaing matapang, bisan ayaldo, esakit iyang tata, yang albularyo mo, ereman pudelo, ing penapaldo, bulong yamong okra, aniyaing milyari, melawis memeya, salitang karton, naneng pekabunso, bang magastos, ibalot tanya mo, timdam ning koyo, sepingil nervo, giyang kapilan, magastos kabalo, salita na mong dyaryo bang makatipid mo, ibalot tanya mo, enanarin balo, kanitareng ambag, sumobra na lamong, kabuting dimdam ni, ning pangane dili, pinyikwat nepo, ing kaduang pangane, gastos mo naman, ing kekang sinabi, kumata ng bulong, dawan tanyang dase, ibalot tanya mo, etang bulong sagin, kanitareng ambag, pitnan tanong kambing, ekibating bunso, oing gastos keng libing, enanarin balo, ikot-kot tanyakin, embi bateng makaburul, tinig doyat mibangon nga ng miksadita, bakong lang konsumisyon, ako ng biling, magpanyot king tabon, ke kayunongan, ing anggang abulon.
Diyos ko romantika, maputi ing sinta kong hirang, kaling pamutit Diyos ko mga lambot na ka, at iyang lumuwal na ko ay may sabing lugar, magalgal ko ang pong mga rinlan ni naduka, ngalaning sinta ko, kung makasabi marine ko kaya nga patilis ko, kung makasabi marine ko kaya nga patilis ko. Okay, manaos na po ganing katang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Okay, dakal salamat na ng Amelia Lazaro kapapasalamat gawan mi ang agyumi para ika makauli kaketin At sabi natin Vice Mayor Atty. Brian Nepomuceno tinyang kaluguran king DFA at tinyang kilala king embahada king UAE so paano ka at makipag-coordinate na ka rin king embassy na ning United Arab Emirates at king Martis aabak alas 9 sabihan mo ring pamilya mo kay ti Pilipinas o kay ti King Angeles papuntahan mo lang kitang opisina ng Attorney Brian Nepomuceno yung Vice Mayor kay ni King City Hall. Alauna yung sesyon ta. Alauna yung sinabi na. Abak yung sinabi na. Alas 9 na ning abak. Okay. Okay, mamasada pang message at itamo po, emo po entertainment ting kay katang gagawan. Kaya biya po yan king public service at commitment mi po kay kayo. Lalong-lalo na po rin at yung luwang bansa, maka-abroad, ating maka-experience ng tiketi. At makanyan mo naman po, nung rin pamilyayo, maka-experience na mo rin pong problem na kailangan de po in South na ning kalupami. Eko po magadwang isip na i-message nyo kami at gawan mi po yung agyumi para po kay kayo. Okay, Cecil Castro Lopez, saludo kaming listeners keka at kay kayo atlo kining programa yo ay dakal kayo po sana asopan more power king programa yo tatang double B Koyang Arnel director Kuya Gary kasanting dang pakiramdaman deng kantang Kapampangan tamo pagmaragul tamo dakal salamat Cecil kalupayo nasasawpot ng ating programang makasawp ka rin kay katang kabalen. Deng pong ganaganang invite ko kening masanting at masayang mapanyaw pa programa program Minda ring kaluguran ko Double B at Arnel panganiban lang Kapampangan pagmaragul ko malaos ko pungan at makiramdam makiramdam na at manalbe live video dakala salamat Joel David. Okay. Kaliwang piyesta, kulturang pataman. Siniguligan parol, akong iro. Tugan, pinuyo. Santo Corral, Sinong Festival. Okay, malaos na po karaning message basan to ba double B kang Virginia Gade Ruiz Manalbea naman nganing oras. Hello po Koyang Arnel tatang double B, kumusta po pakibati ding abe ko kening Aura Day Spy Lani Selma Alma Divine Dayan at CJ Ate Jessa lagi ko pong manalbe kay kayo dakal pong salamat mabuhay kayo pupurian miya po ing programa yun. Dakal pong salamat king ko pong suporta at yabe niya po ing panalangin kay kami na makasaw kay pong dakal kay kayo. King agyumi po gawan mi para po kay kayo. Good morning ka rin kapatid ko nga Duang Pogi, Kakamben at Arnel. Dakal po salamat. Mi paranon niya gising kanyan. Okay, Marita Mataga, Manalbea, dakal salamat. Kangya Morales Wae, kumusta na ka? Cyril Malyare, Lelaine Castro, Carlos Santos, good morning po, watching from Lebanon. Greet naman po, taga Santiago, Lubao ko po, dakal pong salamat. Okay, Yamelia, pasalamat tiya. At kang Jerome Turlas Sanjong ko, pabati. Arin kang apo ko mag-celebrate birthday ng ene nanoy lagyo apo mo bakanta asambit latay apo mo at maswelo naman king birthday ng ene
Marilu Morales Kapulong, good afternoon. At kang Lawrence Lisa. Yan. Okay, pabati, Jonathan Ortega, happy birthday kay kasana magbayo king ganakamo. Promise, da kapaboran hanggang agyo ko. Dakal pong salamat ko yung Arnel at Double B. Talagang makainlove na. Wow, potang makarandam kang amanong magbayo. Tandanan mo, ikang kaluguran ko at ala ng aliwa. Bala mo, masyado. Yan. Ano din, magreklamo ka, mga klak kang yan eh. Ali, kanya niya pa ayos tatang Arnel. Okay, sige, mamasa ka Yako naman Ika na. Itang taga Masantol, idoming kanilaw. Maya pugto po, tatang Arnel. Kasalukuyan ko po kay kayo. Batian kay po sana ing Mayor Mi. Masantol, Pampanga. Happy birthday po, Mayor Danilo Ginto from Kagawad, Doming Kanilaw. Salamat po. Happy birthday mo rin kay ka, Mayor Danilo Ginto ng Masantol, Pampanga. Idibina Ruth. Wow, mo tatang Arnel. Joel David, welcome po Kenny Chiglo. Kenny, masanting at masayang programa. Dari kaluguran, abi, nasa mo na yun eh. Sundo ko na eh. Double B ang po kaluguran, Arnel Panganiban. Welcome ka Kenny at Chiglo Gomez. Carmela MD, hello Maya Pabak po. Kaya kayungan. O ika. Okay. Bisana ka naman. Okay, kang Mais Rico Solidum, Maya po oras po, Tang Ben at kong Arnal, pabati po taga Barangay Pampang Dila, Apong Emmy Garcia, ampoy tatang Eddie, salamat po, rin taga Guagua. Okay, happy listening kang Mariet Bacane. Yan, chuking obra kanyan. Kang Manglet at kang Apong Ben. Kumusta ko po? Okay, at karen pang message, dakal kang Divina Ruth. Wow, dakal pong salamat. El Baluyot, dakal salamat. Maya paugtutang Arnel, kasalukuyan ko po kay kayo. Manal Besig, batian ke po ing Mayor Mi. Ay tapong nandun. Okay, ready pang aliwa. Richard Gopes, dakal po salamat ko ing Arnel Double B. Saludi po kay kayo. Pa-shout po kareng kabaryo ko sa Nicolas City of San Fernando. Medibat kang Cecil Castro. Yan, Doming Kanilaw. Yan. Okay, and eko po may gagana ka. Potang miyuli Amelia papag-guess mi aking programang iti. Muntaya po Kenny, akit at papag-guess mi baka nita kasabi niya po nga tsukete. Gawan mi po yung gangagyumi. Okay, Anita Tayag de la Cruz, dakalpong salamat. Maria Pamela Arante, Paklev, dakala salamat. Arnold Salas Gagi. Okay, yan. Muntanta na bandalalam ka yan. Yan. Sige na. Mamasa na ka. O tiga, mahilig kang papunta king lalam. Siyempre. Pag-umpisan may lalam, papunta babo. Alipa, nagalang ko rin babo, retang minuna. Yako naman, buri, kung manibat ko babo, okay, papunta lalam. Okay, sige. Okay. Mamasa ko. Mamasa ka. Sige. Alma Pexon Lacara, hello po. Koyang Arnel at tatang Bibi. Kamusta na po? Pakibati po deng abe ko Kenny Aura Day Ispa. Lani Selma, Alma Divine, Diane CJ, Ati Jessa. Lagi ko pong manalbeke kayo po. Miles Rico Siludom, binasa mo na yun eh. Mabuhay kayo. Pupurian miya po yung programa yo. Marilu Morales Kapulong, makalakola pong homesick, den kantang Kapampangan. God bless. Watching from Abu Dhabi, UAE. Rizal Lozano, pabati po JC, dato makarandam niya po. Sandy M. Nusete, good afternoon po kayo. Sir Arnel, Sir Double B and to all staff. Cyril yan eh. Cyril. Sir Hel Malyari, Maya pa kaugtuan po kayo. Idol. Johnny Ray Samaniego, Maya pa kaurasan po kayo. Iga naman, tatang Arnel. Okay, ako naman. Sige, sigurado ka? Okay, bukas mo agatan na kayong Manalbe Live. Alason sino po ning Abak Kiti Pilipinas. Mag-live ya po Bong Manalo at Miss D. Arata pong magaling makakantang Kapampangan, Pulosang Kapampangan, Basultong Kapampangan, at reta pong adaptation na English at translate na pong Kapampangan. Ikang kaluguran. Bano ba ita? Ikaing kaluguran. Di ba? Ikaing kaluguran. Dandaman niyo po. At siguro kindata ngayal do, agkatan milarin po, at ang pusoy dos. At ang komedyante na ng Kapampangan.
Atong It's Duo na mag-live na naman po king programang iti. Irigo ang Koy Monching. Wow, ha? Rico Monching. Tangkawangis mo na. Rico. Rico. Monching. Yang kawangis ko yung Monching. Aluay Rico? Rico, alos kawangis din. Wapo. Okay, malaos na mo kalang kantang Kabambangan kaya kayo po'y Arnel Panganiban at Double B. Ating ka yung problema, sakit o katawan. Magbanda ka, kayong likuran, may pong kapampangan. Siguradong ipasno ka, pili kang mipaldan. O balin, balin, balin kung kapampangan. Kiti sariwa ingangin, manyamaning pamangan. Saganaing kabiyayan, kiti balen, nipong dibuan. O balen, balen, balen kung kapampangan. Nenisambit, lantongan kong rin kayang sasakupan. Mumunaya, impormero na pong distrito. Balen maga lang po ampoing, balen mabalakan. Nung magbanda ko puketi, pilming magkusueno. O balen, balen, balen kung kapampangan. Ketimungan, akit kitang manyaman na pamangan. Sariwa'y tangangin, sagana puling kabiyayan. O balin, balin, balin kung kapampangan. Nirimunta, tamu niri, king kaduwang distrito. Mumunayin, balin lubaw, kay ba't tingwawa. Katukining, balin porak, ampoing Santa Rita. Balin Sasmuan at Florida, king kakatong distrito. O balin, balin, balin kung kapampangan. Kiti ka magpasiyal tingke kaming kung lugar. Kiti mo ngang puwakit mga naguring dalaga. Ang tetang lalaking makatugnan. Muntatana, manking kapat yun ang distrito.
Kapampangan. Di kayo kan magpasyal, pilmi kong mipaldan. Mga lagulanetang dalaga at lalaging balin, balin, balin kong Kapampangan. Inimunta lamungan ko, king kapat at distrito. Balin na po ing kandaba, ang poring masantol, makabebe at kapalit, at balin San Simon, Santo Tomas at Minanin, presuing kabiyayan. O balin, balin, balin kung Kapampangan. Ketimungan kung apitan niyaniwang bagay, sariway tang anin masaganay kabiyayan. O balin, balin kung Kapampangan. O balin, balin kung Kapampangan. Mga kalunas po imenyari, anyang minoran, 40 aldo. Istorya ke po kayo. Makalanong si Bemeng Delanan, King Bagyo, Aturan, Albugang Malalang. Halos pati nga pong minsan karimangan, pahunin na ditang urane tutok nang. Uli na puniti, ay po kalaraman, ting tao king baryo, at iluking galang. Ni papakwento lang ang pong mi pangutang, nung nanupin kaya'y masanting ganggawan. Impamisayro at ilang belakan, mi papanag kadlang muntaking dasyunan. Manintun latsanang sugat ng apangan, uningas mong bilis danong king mangkatyan. Ang giangas mong bilis danong agdaralan, elang mi kakulong kanilang biltagan. Pipilitan dapin, pagsarapin tanan, bangputang ulila at ilang dalalan. Inlugod na naman nitang mayupaya, isyunan dong abiyas, detanang maluka. Tunggalan lang pati, tuyo at tinapa, hagad ang pisanan, lilipat kinapa. Malago at salita, agad niya pingmiras, itanang pingari, karing kayangana. Pataw kong api, ako na imuniyap, banding kapatid mo, tuklang no pinggigya. Sinugpoyang matas, itang inutos na, makatiman niya ba, habang tatambana. Sa kaya bubulong, nganing sasabiyana, salamat po Diyos ko, maluto na sana. Habang tatambanda, tinasiking ka lang, tingapat ng wali, makatanulaman. Ngaling bungsong dini, wanan yoreng pinggan, batalang asandot, kyangi pamenang nang. Aniyang maluto na, itanang pamangan, sa kara, inapag, babunaling tulang. Ipang mulala ko,
bilis ng mengan ang tigang misa kong manok apalulang anyang pumagsino at iyarinong mengan lawending kaldero alane pong laman sa karega pa iparang ibatan hinanggang ginak mo e pamita ganan minha panudula ang pong ipaliyangkan nung nilo karena ing matalik megan itang tatanda ko at siyang kagurutan naramdaman ang itang pisasabihan ngayon ang naibitan at kaya nung sigyan ninuman kay kayo alang kasalanan nung ila sa mete apaliyatang tenam manyaman ta sakit kita sa makanian dapat makanian man kay katamilyari ikaw pa'y sinalog tanantang patalwi nung lugod iyayim Diyos akwatang mismerti akwanang magbalik nitang pangalubi kanikang nebaldo ing luwa ka rin mata ing kalunos-lunos ayata ngalanda gulpi kong ginunot makuna kung sana kitang kasakitan eko na abatan pututan ko nepa ing kapong istorya ready pong daramdam kamanangis lang Mr. Peter Cortez tanek mga rimla utang malawos yang mapatadi na Okay, malaos na po kaya ang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. At kaya bayo pa po, Rening Atlo. Double B, ingke katan Director Garrett, ingke kopong Talasuyo, Arnel Panganiban. Ay, maya po oras sa kang Reynel, Tayag yan, kengking CDC. At Manal Bay, ang ganing oras 80. Oh, mamasa ka na ba? Karatang message, Kakang Ben. Basa siya. Okay, sige, mamasa ka. Karatang mo basa, ilang basan ko. Oh, sige. Sige. Elisa Lorenzo. Tatang Ben, liktawan message ko. Mag-message kang pasibayo. Pasensya na ka, ulinda kala rin kayagnan mong mag-message. Lisa Lorenzo. Ezekiel Carlos. Maya payabak po kayo. Pabati kayo po Carlito Carlos, and happy birthday. Ang poreng Carlos Family King. Maligaya, Pulong Maragul. Po, salamat. Okay. Sige. Remedios, Pabuskan Lingad. Hindi, Tatang Arnel. Sige. Good PM po. Manalbeko po kayo. Kaburi ko po kareng kantang Kapampangan. No ka rin niya po Angeles Istasyon nyo. Burida kayong akit personal. Okay. Salamat. Okay. Valdes, Florida Blanca ko po. God bless you. Kaya kayo. Kaya kami gagana kama. O, sige. Sa gananda ka. Patang muli ka. Kausan niya po Yarnel Panganiban, Double B, ang popoy Gary Bernardo, yung keken direktor. Sa gananda kayo. Pakikitanda ka. Okay, anang Amelia Lazaro, Sir Arnel at Double B. Megmensay na ako po king kapatid ko naman tayong Martis kang Vice Mayor Brian Nepomuceno. Okay. Papasensya na kayo po kasi anya grab ke po yung opportunity ini ing flight agad na ing flight agad na tourist kasi bisa kong makapagobra ala kong obra Pinas kasi 42 na ako alang makaburi kumakakong obra ing peka masanting Lisa mayayos siya pa itang keka sitwasyon ken at siguro ketang kakaduang bagay nga ito nung apantunda kang obra pantunda na ka naman obra karening kekeng kilala much better muli ka pa ne bakanta masakit kasing makalawot at suka ken ring pamilya mo kay batating kang problema okay ing peka masanting ita sumao pi Vice Mayor bakanta makauli ka kagad at kay bat na nita ing obra
pantunan tayo. Subukan tamong mantun obra, di ba? Nung minsan kasi ing swerte na pong Juan, po swerting Pedro, di ba? Nung itapuing maging mista na may problema tapo king malawot at gawan tamo po itang alakit ang usto, minsan po problema yung daratang. Ita pong swerte na rin aluwa nung minsan ita po swerte. Kaya kailangan yung pangadi, yung dakalan king babo, bakang tayo tamag kamali. Okay, kami kanaka, Amelia, maksadya kayong sumaup kayong miras kakit di Pilipinas, kay ba't nanita sa kamo niya mo, isipan itang obrang dapat obran mo. Importante, makahuli ka. Maayos yung problema mo. Correct. Okay, at tutukan may niya kami gagana. Okay, Maya Paug to Double B at Arnel, kumusta? Ingaldoyo, Mayat naman. Mayap, James Rudy. Okay, Mayap. Tol Talentino, Mariat Bacani, pabati muna ako. Ay, kaluguran din ni Cho America, yan. At karen pang aliwa, sige po, kumaring Lu, pwede kayo pong bumati kaning programa daring kaluguran Double B at kaluguran Arnel. Panganiban ka Arnel at Double B, pakikumusta yun mo po Brother Mark de los Reyes naning KFMC Daran Daman Saudi Arabia. Dakal po salamat, pakishare po yung programa tamo bakanta dasnan talangan po rin kay katang kabalan king biyalwang sulok na ningyato at maging keti Pilipinas at diyang ila po kapampangan nung talaga pong ating pong asaw na tiluketi gawan mi po yung agyuy para asoban na kayo. Okay, at Maya paabak kay kayo, pabati kay po Carlito Carlos, happy birthday. Yan po rin Carlos family king maligaya Pulong Maragol. Binasa namin na din na double. Wow, something. Okay, at very most sacred. Welcome po karing manungkulan king barangay Birhen de los Remedios Bamban na Tarlaca. Manimuna na po Captain Richard Rapanan na po Gagawad Lorena Ansasyon de los Reyes. Kumusta ko man Ken king barangay Birhen de los Remedios, founder name Brother Sibol Pakalkal. Malaos kayo pong makirandam kayo ng masanting at mapaniyaw pa programa diring kaluguran W. Arnel. Pakadiban yung programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Yan, talagang dakalaring. Okay, ready pang aliwa? Kang Laok Laksaydin, Melvin Sasyon, kang Jameson Salamed, kalamurad salamat po, kay support tayo. At, okay, sigurado ka double B, basa mo naman rin Di nga aliwan, ulit mo pe. Sige. Okay, pabati kayo po, Gabaryo King Slip, Itol Tolentino, masanting na rin Ocampo, musta nakakapata, talaga Ayan, yan tol, At kang Merly Tolentino, Rizal Lozano, Pakibati Renz Jimenez, ayan, Manal Bea Ngeli. May paldo kay kayo Arnal, double B kaswelo ko pong Manal Bea kay kayo, at Chuko po Florida Blanca, kasulukuyan ko pong Manok Nangan kay Las Vegas, Nevada. Regards po kay kayo. Dakal salamat Marvin Santos king Nevada, USA, Las Vegas. Nasong miras kata America double B. Miras na naman rin Munta ka na pa si Bayon potong, Kapila ka na munta. Kapila ka munta. Potong bisata ng munta. Okay mo na sige, tukita tayo na nagagana. Ikaw mo muna Okay, malaos sama po karang kantang Kapampangan kaya Bepoy Arnel, Panganiban at Double B. Malaos sama po. Tinlang pa mo regalo at nanungan pa mo, ubas, mansanas, peras at kastayas, pero paluyo nung bakit ining favorite ko. Imas na pampangan na bewan pamangan, pero turo-turo kami siya pa maluto. Dilaman o dilata, pahuman o pahumlat, itim na kapampangan, tunay na natatawan. Sikreto at ang regalo, inang may dugot
Okay, malaos na po kaya kay katang programang Pagmaragul ko, kapampangan ko kakamben. Banaot biglay. Ot biglay ro gumila ko, dokor niya miras. Nabalo kay ikang operator kene, aliwa naman niya ko. Kabisi ko kene. Aliwa naman ni Director Gary Bernardo. Wow. Harap at tinulang kay ngarap mo reng mechanism. Aring control. Yang control. Kaya kabisa kaya Pati naka. ako control mo eh. Bisa ka kaya naka. Ali kaya nakaburik mo muna ka kanako. Okay, mabasa ka mga kakabed. Ang aliwang message. Bila. Ini. Ikay Lorenzo. Amelia Lorenzo. Okay po, salamat po. Ay, tang nandun yan. Binasa mo na yun eh. Okay na kaya. Ngayon nice music choices. Rodel Amito de la Peña. Nel Aison. Maya Pogtupo kaya kayo. O na naman ni Amelia Arosal. Sige. Binasa mo na yun eh. I-skip na nalaran. Noted na la. Sige. Sioni Borleo. Good day po sa inyo. Ganda po mga music Kapampangan. Sana po gusto ko yung Bundok Arayat. Pakitugtog po. Dakal po. Salamat. Mekeni akong hilaw. TY po. God bless you. Ika naman. Nano? Ika naman yung mamasa. Amo, menggatal ko kay batal. May nga na ka? Nanti kaya pamamangan. Kanyaman yung pamamangan. Nanumpe pa ka na kay kang... Kung nasabihan nung nano pampengan ko. Di ba? Anya pala aliwa ka bao? O ka rin kamangis na lala mo o babo? Okay, malaos na mo ka rin kantang Kapampangan. Sige. Sige na. Sibul na ning arayat, amponing dayat manat, karinda kayikit lipat-lipat. Sabihan mo kang tatang, burikeng katuwagan, kabukas mo may kaya puneman. Malagong first lady, aniyang misan na bengi, lalabas cooking tete, menagit kung aduang pulong sexy. Ing metong karete, kawuya makabebe, magtindayang baguking palengke. Malagong first lady, limasan kayong dagat, karenggamat, buri mong basibas kayong mundo arayat. Kasabing wayat se, biru kurite, uling ing lugot kuke, kayang menyam bukake. Ining ka kong number one, tiktak iyaking kanyaman, gigiling iyar mo babot lalam. Ining ka kong number two, tiktak iyaking kayo mo, makayapis lignanin Sabado. Malagong first lady, ing ka na kong number three, at you ka three, ba't nating makabikini kapitangan bini? Kasabing wayat se, biru kurite, uling ing lugot kuke, kayang menyam bukake. O kang malagong at se, masanding keng lalaki, bagay katangadwang miyayabe. Yang miniskirt mong malan, makabagets na keman, ing lambaleta na mibugbugan. Malagong first lady, limasan kayong dagat, kareng gamat, buri mong basibas kayong mundo arayat. Kasabing wayat se, biru kurite, uling ing lugot kuke, kayang menyam bukake. Ing
Ning lugod kong dalise, peri pa ningalte. Ating sawo ka malati, mabasa malami, para tirek pipandiluan, para tirek pipandiluan, retang manamdaman pali. Imbang pang nang makapadurot, may ngalabong na indiko. Balang lumabas tatalbo, balang lumabas tatalbo, sa sakalang mga lambo. Ating sawugang malati, mabasa malangi, para direk pipandiluan, para direk pipandiluan, retang manamdaman pali. Imbang pang nang makapaduro, may katuwanan ng lumo. Karindo akakwa bini, karindo akakwa bini, garabata puso. Itangka kong sinumbitlan, ketibalen kapampangan. Agiyang nanandeng tarukan, agiyang nanandeng tarukan, matena kaya medasan. Itangka kong pepawaga, pinliguran tamong bansa. Agiyang masyas ng sakupa, agiyang masyas ng sakupa, lambot ka rin mga bagya. Ako na sa imeging kwintas, inisalo mo makasama. Bago na lang asasala, bago na lang asasala, itang naduwang mansanita. Ating sawugang malati, mabasa malangi, para tirek pipandiluan, para tirek pipandiluan, retang manamdaman pali. Imbang pang nang makapaduro, may katuwanan ng lumo. Balang lumabas tatalbo, balang lumabas tatalbo, sa sakalang mga rambo. Itangka kong sinambitlan, ketibalen kapampangan. Karindo akakwa bini, karindo akakwa bini, garapata mong suldaw. Ako na sa imeging kwintas, kinsalo mo makasama. Bago na lang asasala, bago na lang asasala, itang naduwang mansanita. Ako na sa imeging tao, harap mo hando-hando. Bago niya mong bibiro, bago niya mong bibiro, maluwat mo na katutubo. Okay, balaos na mo kaya ang programa ang Pagmaragul ko, Kapampangan ko at kakayabe po'y Arnel Pangadiban.
At di double B na panyilipan mo ruguken. Po tagalang mila ko kabatal kanyan. Okay. Lalong kay guwapo. Okay, mamasa ka pang message kay Batreng message. Basan mo la kay basan mo la double B. Okay, sige. Basan mo la. Oh, sige. Yan. Yan, sige. Yan. Mamasa ka pang message. Makapamasa ko kaya kanini. Okay, sige. Tata ko. Basan me. Basan kya. Awa, mamasa ka. Amelia Lorenzo. Okay po, salamat po uling kay kayo may solve ang problema ko. Okay. Salamat. Wish you po lumbat sana ang programa yo hanggang kareng apuan mi. Wow. Apamanaya. Ining kaya katamong programang pagmaragul ko kapampangan ko. Sige, Jenny Sweet. Awa. Jenny Sweet. Ay po, maya payabak po. Buri mo mga idols. Buri mo akit ng ulam na? Pepakit tayo. Sige, bayo kay basa ning yan. Ayin ngulam ng Jenny Sweet yan. Arumeranop ko. Diba? Kanyaman. May liliyam. May katagal liya kano. May lechang migising. Manyaman yan, double. Oy, ay kanyaman. Tuyo, ampong nano yan, double. Nano yan? Tuyo. Pong nano? Tuyo, ampong. Nano ito? Focus me. Ampong, nano ito? Etapa ito, ampong. Karne yan karne. Single yata ito, single. Happy weekend po kay kayong adwa. Kita mo rin. Salamat, Jenny Sweet. Ito namang karara niya, mag-celebrate na po na. Ayan. Tayo. Ano yan? Etarki yan? Rara. Yan. Turkey, yan. Happy Turkey Day, Amerika. Yan, Napon. Yan, Wow. Bakit yan, Oy, Tatangarnel, 25 ngayon, Ngayon pa mo Thanksgiving Amerika kanyan. Ngayon pa mo 24. Bakit? Keking Amerika, advance tamong misa na Eldo. Alin? Amerika! Mali ka kanya. Loan mo sana niya. Every Thursday of every third month of the November, tangkatlong Webis na ningkay, ning bulan. Yapin yung Thanksgiving da. Ano ang date? Kasi niyang kay ko Amerika, 25 keti, 24 pa ka rin. Keking Florida, Pensacola. Yari na. Yari na. Diyos ko po. Ngayon, yari na pala. Papakit na yung tarking rara. Meranop ko. Lalawin mo. Meranop kami. Hampo kang Jenny Sweet. Yan. Jenny Sweet. Retang kang James. Kanya lang pakit James. James Rudy. Hindi ka nga James Rudy. Sige. Kayo, may wagang narimpamangan. Yan. May wagang Tambiolo. Tambiolo? Nantambiolo naman. Gawa mo kayo? Nanong pipindutan mo kayo? Lalawin ko yung pamangan, Pamangan, Napo, yan. Ang James yan, James. Rudy. Yan. Masanting lalaki kanya ni James Rudy. Yan, James, makachaneko ka pa, long sleeve, white. Yan. Ano yan? Yan. Sige. Kanya ba na? Maglawa ka pa ka rin kaya katangkay? Meranop ko, double B. Ting cellphone ko, akakit ko rin taliri mo. Pangaragul mo taliri. Mga yan. Yan, pindot ka, pindot. Siyempre, lalo yun. Talagang biyasa kang mamindot. Ini. James Rudy, ano? Alam ba, tamalis na rin Datang binyeda kang Maria Alin na kakit ko makalong islibiyay kay James Rudy. Tamalis na rin Tamalis? Binyeda kang Maria tang Mexicanang kaluguran. Yan. Kanyaman yan. Apin yan. Wow. Nakita mo lang, imposible. Akit tala rin dapat akit. Diba? Akit talan Malaos ka ta kanyan. Basta may Linda Natak. Linda Natak. Mamasa na ka. Salamat yung programa yung mamantabi at magmasabal kaya nga manong siswan pauli ning pamisan metong ing amanong kapangpangan eya mate luid karing mamuntukan at kayagum ning dulang ning sintang kapangpangan. Linda. Nandin na ba? Lalawin ko retang at suketang kaina. Aratang amanong pakamanan. Nung misan makabalo ko Tangiya ko balo, ababalo ko double B. Magaling la retang karelang amanong kapampangan na apseda. Apseda. Apse. Itang palwal daking karelang asbok. Apse. Okay, Shoni Borleo, good day po sa inyo. Ganda na mga music kapampangan. Sana po gusto ko yung bundok ng Arayat. Pinlay ko na po kanina. Deta pong gana-gana, invite ko na ang Minuna. Ching Cynthia. Yan, okay. At darling Noran Sasyon David at gana-gana akong kamag-anak kapampangan malaos kay put makinandam at manalbe kining programang pagmaragul ko kapampangan ko Joel David. Okay.
Bano yun po, in programang iti, mamiyayang saya, tula, at makanyan mo namang kakamben, public service. Hindi naman po ay imbitado po kining programang iti, na? Siyempre. Ikay maswelo kayo po, potang asusupan na kayo, at adidinan na ko pang saya, potang malulungkot kayo. Bala mo kakamben, Ali ko pa. uling ita mo maluatang programa king radyo, nung kilalaye po, ratang Ketit Pilipinas, king makabang panahon po, itang ausandang Tatang Arnel, ka Arnel, king radyo, itang kapampangan ko pagmuragul ko, yako po ing maging angkor na po nita for the past almost 20 years king radyo, kapampangan. Nya po tang ita pong title ita, metong ya po kareng programang maluat keti kapampangan, programa king radyo na telan ko po almost 20 years. Kay ba't po, magpainawa ko pong bagya, kitang linya nga ita, pero mag-practice ko pa mo rin as metong journalist, metong broadcaster po, kingaluang linya. Ngayon po, uling social media na po, yung pisabyan kiti, bala pong metong kekatamo, at na pong kapasidad para akit tamo po, yung nanoman, malilyari, keti mabilog, ayato, king papilata na po ng internet. Yung keke pong gewa, para maging makabuluhan niya po yung antikaniting pamag-program at pamag-public service, ginamit niya po yung social media niya at suke po. Keni, alake po Kenny, nung ala kayo, dakal po salamat kaya kayo. Di kayo po yung number 1 kay kami. Kanya isupport tayo po, yung Maragulabage, emo po entertainment yung gagawan me, kaya beya po yung public service, kalupa na pong Amelia Lorenzo nun din na minyad niya pong saup at gawan miya po inga agyumi baka nita asopan miya at po tanga tune po king Pilipinas dala miya po kini king studio baka nita kumusta na kayo po ay ko po nga tsukareng miyalwang lugal ketiyato at makanyan mo naman po ito si Ople, isusantot si Ople, kapamilata na pong Gary Bernardo. Gary po kasi susulat checking metong adyaryo, ita pong Filipino Star, kayabe na po ng Philippine Star. Metong ya po kareng talasulat, balita, kiti. Dating chairman ng OFW Family Club. Dati ya pong chairman ng OFW Family Club, yan. Dating late Roy. Late Ambassador Roy Sineres. At ike po, tinke po kanya-kanyang linya king public service. Gawan mi po yung agyumi hanggang apasayada kayo't aso panda ko po ketang hanggang agyumi. Eko po migagan na ka. Sung linapit ye po ke kami hanggang ketang dulo. Arian miya tukenda ko po. Okay. Pamasato na. Pamo, itang mic ko. Nandun kasi... Ali may malit kong kahi. Kakalikutan me. Ali, kasi bas burike si kanining maputi. Bisa ka sa rito ang etc. ang makaya karagol. Potang may kaya me. Yan. Maragulya, kabit kay Kenny. Badala na naman yung buntok ko. Badala na. Malo may double be nung nanong ng burisabyan. Number 7 to. Bato-bato. Makanya. Kenny, Tatang Arnel. Ating kumburing ikutang. Ipayabot kang Amelia Lorenzo. Nano? Karin niya banda itang kekang lugal ketaking abakan. Gulot na ning Robinson. Montara. Bang kanita keng Lunis, ang tabayan ng koreng Martes. Martis Sabak. Martis Sabak, ang tabayan ng koretang pamilya mo, idala ko laking City Hall, Angeles City. Okay. Wawa. Karenggang gewa mo yan, gusto. Inuutos ni director yan Ikaw ba kung director mo, hindi ka susunod kung ano yung gagawin mo sa pelikula? Kaburi ko kayong gewa mo? O taisip Martes. Aisip may ita kasakit na nito. Noong pa kanita pa Tatang Arnel, gagawang ko na yan. Istong ating may walas, itong may akit sa tang may walaya, tagkikeng pami bali-bali na. Mapanyaw karatang mga ilangan Siyempre. Mamielugut karatang mga ilangan na lugut. Siyempre, Tatang Arnel. King English, it's better to give than to receive. Makanyanta? Caregiver ka. Mamie kang lingap. Siyempre. At lugod. Karengke kang kabalin. Kabalamoy kay Jenny. Politiko ka ta. Jenny ang poy Sweet. Ang poy metong paing. Mariet Bacani. Nars naman ni Mariet. Siyempre, manulo ya. Ita naman king kay king Israel mo naman. Mitas, may sakit ka mo tundun. Minawas ka pa Amerika nung nanong panulong gawan mo. Mas biyasa na rin. Mas biyasa na rin ka rin. Nung ka na kumugi, kitang... Igi mo naman tang pintaran tang doktor.
Kanit, balo mo? Palawe ka ta, pero katang gagawa na, papatena ka. Oh. May kakanan niyan. May kakanan tayan. Bawali niyan. Bawali tayan. Kakamakaing makanya nana. Makanya nana. Pero nung yakong... O, double B ako. Sige. Sige. Muaya siguro yung doktor ay ni kako na ako. Alayan mo rin pa kang kako. Kaya kanin binya na ako. Pero nung miyabi ka takeng kotse ko kanita. Kanyang masakit ka tundon. Pero akalingwang kung kitang kay ka. Nano? Balo mo tatangar nila sa ing panulong dapat may biyake kaya ako tiko mo rin kene. Siguradong maulo ka milako kasakit ka tundon. Nano? Oning libo ako. Antayo. May ko ng kanita? Halike. Bakit? Tanong may wala ko. Busa ka. Nang may wala. May wala ko. Ali, mo ka dininanda kang panyaling panulo. Ako bisa. Kanita? Baling alana ako sa salwang panulo. O makanano na rin makirandam ta, may wala ka ta. Kaya muli ko sabihan, istong dininanda kang libo, milako yata sakit mo tundong kanita. Aliyan mo rin? Milako kanita. Kulang yun. Wari yati kuha po napon. Sa salida kang yun, mapagkatabara pa mo. Papatin mo ko mo sa sopa nga, papaten mo ko. Ikaw pong makarandam na po. Ikayo pong number 1 kan Gemi. Nung ala kayo, wala kayo po kayo ng television, kayo ng Facebook ng Director Gary Bernardo. Okay, dakal pong salamat kang Teresita Gadi Graboso. Yan. Carnal, kumusta ko pong adwan double B? Pabati kay Haniko Mercy Nepomuceno, kasulukuyan magkape Australia. Yan. Akin Europa. Sorry, Austria. Sorry, aluaya paling Australia. Downer yung paling Australia king Pilipinas na. Austria king Europe yan. Okay. Kung na sinabi tang kayo po, magkamali ko. Po sa mga ari ko, kaya kata sinabi mo kata nga, nanta sinabi mo kasi king gaya, king Alaska. Alaska? Kita nga ating anchor. Anchorage. Anchorage. Pero, ulatara ka ngayon. Ano? Kasing lamot, tingang pera na eh. Ala ko bisa ka. Bagay, makanyana ka man eh. Biyan mo na eh. Gangalakan pera, masaya. Alitang wallet ko, biyan mo na eh. Bado po na, Peggy. Inaus na akong double B. May kaisip-isip yan napon. Pare, isto kaya, sabihan mo napon, Ngayon mabiya ko, ka rin mo na gawan necrological ko, Ang pang-urology, Bakang tadamdaman ko, Kasi nung gawan tepintayan na mete ko, O diyang nani sabihan yung mayap ka ko, yak nadaramdaman, sige, bukas ako. Magkirakay ako. Kunwari ako. Magkirakay bat? Mag-necro ka tayo ako. Bisa na ka. Aliko lang niya po, baka matuling niyo. Okay, magbayo na naman isip. Okay, at mamasa ka ta pa. Okay. Akin yung kakatamong okay, double B. Gunot siya pong Robinson Mall, Balibago, barbershop ya po ka Kenyan Junction, dala na ng exit Hensonville, Ampong, Saudi Street. Itatang ko po kilala de Peping Barber. Munta nakakaroon double B. Abala mo itang kakakit gustong mag-backdoor kung matraffic. Kaya ni Balibago. O dadalang ka rin? O siyempre, bangka nito. Ano ko nang kamani bot? Balo ko rin checkpoint. Natampigulot ka rin, balo ko rin. Checkpoint. Istong matraffic, arap na ni Robinson, tatangarnel. Karing ko dadalan, checkpoint. Malabanya City. Drive-thru lang, kaya lang, alam pipanganan. Lalabasan laretan talaga. Ori, Itong ating kasakyan, talaga lumabas ka rin. 120, drive-thru, Ot makadadalang ka rin. Hanggang ko ka rin kapangutang, hindi balo ka eh. Balo de. Pamu, basan mo yung basbayo. Yako nang mamasa, bangka ni tayong pinjag eh. Ito, sinabi na yakong muntang martis ka rin, nabak eh. Sige. Ulot ya pong Robinson Mall, Balibago. Barbershop, ya po Kenyang Johnson Dalan naning exit Hensonville. Ang po Saudi Street. Itatang ko po kilala de Pepe Barbero. Mag-tricycle po kilala de. Ito, paano ko na dito? Ay, nakala salamat na nung alala sakyan, sakyan mula na. Nung alala sakyan, sakyan mula. Sakyan ko, kita sakyan ko, sakyan ka na ako. Ay, bigyan mo, makalanong na sakyan. Nung katwala ka tawa, dala ko la. Kasakit na naman taba. Aisip na. Nga man nung ko. Ako si Balot, tingkang kay. Nanukuha rin niyang mag-arap ng elementary, salo tutorial. May graduate kong grade 6 kaya nga high school. Okay, lumbang nes na tiyan na.
Okay, Virginia Gadi Ruiz ka, kaya mimingat ka Colonel King Pamangan. Makanano kami, histong alaka Ken, yang dili kakamben. Ay, agyumi po, ika nga doon, director. Sige po, mga lakaya battle, pampre niya. I-director po, so paano akong mamindot ka rin ng equipment yan eh. Bala na mo yung mga laka battle. Okay. Pota. Virginia, Gadi, ay ginukukot ng kay Tatang Arnel, pakaramdaman mo ko na. Okay, pakibati naman pamilya ko, si Hommel, Hershey, Hansel, Honey, Hetty, yan. Miss na kayo, lalo na ngening magpasko. Miss na kayo from Mommy Jenny Sweet Israel. Advance Merry Christmas. Okay, Kang Shoni Borleo, good day po sa inyo, ganda po. Okay, dakal pong salamat kay kayo, yan. Yakbaswelo ko po tang atin tanga papasaya. O, siyempre. O, lalo na ngayon pong magpasko, ito pong project na akakityo, dinan mila pong ditak nanong, ditak kakaswelo, retang kekatamong mamatuan ng likwanda. Diba? Ring kanilang pamilya, natipuking bale ampunan. Karin ke po munta, mamiyesaya, naman papakan. Diba? Gusto yung kanta double B. Wah, Papakan. Wah, pakanantala. Doy, galing mo talaga. Wala akong makananta, dahil ka buring muna. Pakanan. Ala kung i-correct yung salita mo. Sige na. Ating kang camera, Ken eh. Temoy camera itang kay gulot. Pare, pinadala ni balot sa atin. Balot? Oo, si Miss Lilibet Gastador. Balot? Balot, oo. Lilibet Gastador. Oo, ito. Ba? Kaya na lang. Hindi. Ay, Diyos ko. Bigyan mo kagad 3 si Tatang Arnel. Matas la kaya rin. Tatang Arnel, bigyan mo. Nakain ka ba ng balot? Ay, masyado yung kayan. Masyado yung daring nga balot yan. Masaya na yung ngayon, hindi na may balot. Okay, at karin pang text message. Double B, susulod ng shirt you, like Arnel shirt. Bukas kayo po isulod. Bala mo, milukluk ya bukas. Ba? At wala luklukan ken eh. Hanggang keng katanggulot. Malyari katag, keng katapanggulot. Wah. Malyaring katag, bisita tamong pandagal ang magkantang mamye saya ka rin kay katamong miyayaliw ang kabaleng kay Tiking Yato. Gandamandong magkanta. Oo. Piyesta ngayon ni King Kai? Anunas? Ang poporak. Munta ka ta. Nakain kayo kay Kapitan Ganson. Ay, baka malason kami, para. Piyesta mo naman kay King Porak, kang Mayor Carling de la Cruz. O karing Lapid family. Ring pamilya ng Jamieson. Kay ni King Anunas? Ano na si Jamieson? Pantunan tala, kabisa, magpamiesta ka taga na. Jamieson, sabihin mo rin puntalan mingeni ka rin, magpamiesta kami ngatlo. Okay, Jamieson, nung manalbe ka man, no ka rin la ka rin, kaya rin na ni programa, Laray Chuke ka rin. O kaya, nung halimbawa, ating kang autos, sabihan mo, padalan da kayo. Napadalan. Muntata ka rin. Kita nino. Makarinay nga man mo. Alin, makarinay ta. Ketang mission sa Fernando. Keta ka rin, nino na itang magpiesta ka rin. O, dino. Keta San Juan. Nino, kaya Wacho, Japan. May 16. Ngani, papagdalan mo ko supot, plastic. Kaya ka supot. Sako yung padala mo ang doon yan. Munta kami. Okay. At karedi pang message na. Sige. Mamasa. Nice shirt, Tatay Arnel. No ka rin po makasaling makanyan paggawa ko. Sige po. Sige po. Basta't may swerte yan yung kabiyayan ko po, Kenny. Patalanda ko po. T-shirt ka naman ang kahi. Diba? Wow. Ali po. Yan mo kay Dinan. Makanano. Yung ganyan design natin, pwede natin sa kanila ipadala. Yeah, okay. Sige po. Different color po. Nung bisa ko po. Sige. Red, white, and blue. Yan. Ito. Balen kapampangan ko pag maragul ko. Diba? At linawin mo ko pa mo. Kung balo yung kasi sa likod mo. O tika, panay mo ko lalaw, listing magsalita ka. Idol na kayo. Lodi na kayo. Lodi na kasi, Arnel. Bala mo ikayiyo sa Okay. Itang anak ng IB ang po Diego, ne? Carlos Kamusta ko, Ken? Pamintuan. Yan, kumusta na kapare? Yan, okay. Sige po. Lawenta mo po, nung nano'y nga gawa ta ka rin t-shirt na rin eh. Baka ta diyang malaut kayo. Anong gagawin natin? Alam natin, 300 ang isa, di ba? Magkano ngayon yung shipment? Para sila na magbayad. Okay, sige. Sige, lawenta mo po. Nung agyumi pong padala ka rin, padalamin nung no ka rin kayo.
Hindi palang binasa mo, ne? Ining lodi ko, ne? Mariet Bacani. Double B o T po susulod ing Sirtyo like Arnel Sirt. Bukas. Bukas kay sulod, Mariet Bacani. Bukas. Okay. I promise to you, tomorrow, I will wear it. Okay, may kibating ating kamag-anak, Kenny King Anunas. Siguro. Ay, Salumi. Ayan, ana. Ay, Salumi, ana. Sige po, ana. Abraham Yanggaya po. Yan. Nano na kaya dating kapitan ni Yangga King... Abraham, ne? Abraham. King, uling Kapampangan, Abraham. Sige. Abraham. King Kay, tangki sa lambungan, wari kapitan ni Yangga, di ba? Yangga. Ating Yangga. Sa lalaki. Okay, like ko po, black t-shirt. Sige, lawin mi po. After this kay, no mga nantampong makapag-provide t-shirt. Hello, Jenny Sweet. Itangag yun na po ng director, yung misip. Alwan na po yung misip kanita. Okay. Ali, pero gawa kayo pong paralan. Alas 3 p.m. Thai Court, Muntaka. Anong Carlos Pamintuan? Paring Carlos, yung magaling pianista. Kaya bikini kasi ating kay Wednesday Club Kaya po rin sa bandang kita king kaya. Kaya Tang Pertoclos. Kaya may dating congressman Blue Boy na po mo siya. Blue Boy. Mayor Blue Boy. Mayor Blue Boy. Congressman. Nandun yung kasabi tamo yung panguna ka na. Attorney Bray. Attorney Bray Nepomuceno. Yan, Vice Mayor. Yung Vice Mayor. Yan, nating kay kasing kaya. Ating kay Wednesday Club. Wednesday. Bikidad langan. Impas ko na niyang Aldo. Ayaw ko na pakibalwan. Bakit? Bakit ka lang ang bano ka rin? Potang kaya ka niyan. 25 Ninong driver mo potang ating kampun lang kanya. 25 yung Pasko, double B. Naman mama ko yan Pegi batan na kaya, 25. Okay, tatangarin. Advance Merry Christmas, Tatang Arnel. Okay, same to you. Same to you kanyan. Tata ko. Okay, same to you. Rarabish. Katula na? Katula ng rara. Okay, anang Lyndon Latak, yan, salamat kayong programa. Pasalamat kayo mo rin kayo king kekong pamanyo porta king programang itin nung ala ko po, ala kami, di ba? Makanya naman ta double B. Hali, mas number 1 laki katamo ring manalbe kay katamo. At makirandam tatangare. Nung alalo rin, numanuta pang mag-broadcast. Tatangarne. Pero ikaw pong number 1, Kempo Sumi at Kempamisip. Gusto ya? Gagaling mong misip? Tinga mo nung kukekay. Bala ko sila, ang isip Tatangarnel, tika pera. Hala ko. Panyaup tala. Panyaup tala rin pera. Opo. At ina po yung aliwaming gamitan kenit ang pamiyemi karetang mga tuwata mong ketang bayan po na. Meglawe na kepo. At po kaning gulutan mi. Sige. Okay, Malaos Tampo kareng kantang Kapampangan. Malaos Tamo kakamben. Tatang Arnel, kening kay katang programang pagmaragul ko Kapampangan ko, patigtig kang masaya at mapanandaman na Kapampangan na kanta. Okay, Malaos ta kakamben kareng paboritong kantang Kapampangan at kaya may pamuri ni Arnel Pangatiban. At Double B. Masayang kanta, anang kakamben. At yan ang indo mo, dakal ng pasakit
akaya biniyemo. Mengani biyang matiking pangabayot mo, paulining sakit kaye mo magkano. Yan yang mibait ka, kanya tumisapwak, malot na kika, hing maputing unas. Ing kayang belanan, di ka kapuyat, penese na keka, mayo mo ng gatas. Potang masakit ka, ating panamdaman, karing kayang takde, karin na kay duyan. Eya mi patudud, eya makapangan, paulining lingap, kay kaanak ng mual. Aniyang malati ko, kenu ko sinuso, at kenu latakde, ring kinawal ka. Ninuring minuma, ingaduang pisngi ko, halat ay aliwa, nunemo induko. Ika at indu mo, tutong pikabalwan, ing tutulang martir, ikapibabatan. Mayumong lugod ka, mayumong tagimpan, dapoting ablas mo, mapait nung misan. Potang matuwa na ka, ating panamdaman, karing ka kung takde, ikaing kandungan. Bagong makayablas, hindi kang depatan, hindong malka na ako, ketiking sitluban. Pangakukuindo, potang mirate ka, kapuing tumanod, kaguming siping mo. Apuing luminga, sumawak mi bata, ang aking kutkutan, tinduiyatan daka. Kakutkut mo indo, ako muli na ako, layon kong lingapan, detang kapatid ko. Uling mauna mo, ingatuang likuan mo, lumingap karela, itanang bilin mo. Kasakit na pala, himamang ulila, likuan mong anak mo, ketiking masala. Nung akit mula mo, may papanayos na, panining tunanday, lugod mo karela. Nung datang ngayong Pasko, ang pombayong banwa, itak at inape, baboning lamesa. Ela makapangan, mi palalawela, kabod na tutulo, tingluwa ka ring mata. Kasakit na pala, tingala ng matuwa, ala ng mamaplos, potang masakit ka. Ala ng dalungan, no walang problema, ala na'y induko, ala na, ala na.
Okay, balaos na mo kaya ang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko, Kakamben, pilang pang minuto, kabilasing oras na. Okay, balikan tala rin mapilan pang message, Kakamben, bayo tamo mamupos king kakatang programa, Kakamben. Sige, agyo mo yan. Wah, sige. Aga na kamo na naman bisni. Na? Kintutukis, Pina. Pinen. Totoo. Ika na pa mo, wala pang dintang ka na ako. Alage ka? Sige. Okay, Leonardo Malyare Makabanti. Yan, good afternoon. Kaya kayo, makiramdam ko po kay King Santa Rosa, Laguna. Yan, nakal po nga. Salamat po king kaya kong pamakiramdam king Laguna. Sana dakal na pa pong kabarantamong makiramdam king programang iti, ing Pagmaragul ko, Kapampangan ko, Kakamben. Okay, Kakamben. Lahat na oras. Adwang minuto, bayo alas 2 po ninggat panapon. Okay. Adwa kami pong oras, Kenny. Dakal salamat kayong pamakirandam yu kay kami at pamanalbe. Kayong pong miyayaliwang bansa at kayong miyayaliwang nasyon. Kenny po kay katamo kayong Pilipinas. Dakal pong salamat. Bukas po migit-igit tamo alas 11. Angga pong alauna ninggat panapon. Kaya be mila po at datangla, dinanda kong saya. Ibong manalo ang popoy Miss D. Manalbe ko po bukas. Dakal pong salamat. Kaluguran da ko ang kaning programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. I love you all. Okay, dakala salamat po karanggang katamong kakaluguran na lang sawang makirandam king programang iti. At sana po eko sa sawang makirandam Aldoldo kareng pulosang Kapampangan kini mo po king kakatang basanting at masayang programa. Maya pa oras po kekongan at patnubayan ako po ning buong may kapal. King nanuman pong gagawan tamo at sana palagi tamo pong masalese kabilyan kambeda po rin kakatang pamilya. Dakal po salamat. Maya pa oras po kekongan. Sandataring tao, potang din sundang gawan dong panyarul, potang tinugnanin sablang sigalot, balong balong at yungaing Pasko. Kalang ni Pasko, kalang galing Diyos, kalang ni banwa, kalang ikaw, kalang ni Pasko, kalang pinyato, kalang ni tuna, kalang galing masalang sulugan ilalim toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang na kaligtasan kinyato. Anak ni Pasko, anak galing Diyos, anak ni banwa, anak ikaw, anak ni Pasko, galing kinyato, anak ni tuna, anak galing sana kinyato miral katuliran, sana naganap na kapayapan, sana kinusuling kaulugan, sana kinyato Aldo Pasko.